Guztiok dakizue moduan, asteburu hontan bi surflari ito dira hemen. Zarauzko hondartzan ezbehar tristea izan da. Zarauzko hondartza famatua da bertan egiten den surfegatik. Urtean milaka surflari pasatzen dira bertatik. Eta ez da batere ohikoa halako istripuak gertatzea eta ez gaude ohituta. Que un surfista muera ahogado es un caso excepcional. Otra cosa suele haber incidentes, etcétera, ¿no? Ha sido una cosa y encima justo que hayan sido dos hermanos, ¿no? Que vengan a la playa de Zarauz, en este caso pues desde Iruña, como de otros tantos sitios que la gente se está empezando a animar a hacer surf, ¿no? Pues ha sido toda una lástima. Argi daukagu gertatu eta berehala bertan aplikatu ziren protokolo guztiak egokiak izan zirela. Yo creo que nadie sabe a ciencia exacta lo que ha podido ocurrir. Lo que sí está claro es que al final estos dos chavales pues han fallecido y la verdad es que ha sido un cúmulo de despropósitos. Kontuan izan behar dugu, edozein pertsonai horrelako kirol bat praktikatzen nahi gerta dakiokela horrelako zerbait. Hori gertatzeanean beti jotzen dugu arduragabekeriak eta horrelako kontzeptuak mahai gainean jartzea. Horrelako kirolek beti daukate arrisku puntu bat, aintzakotzat hartu behar dena, eta horrelako egoera baten norberak nola jokatuko lukeen ere, askotan oso zaila da jakitea. Orduan, desgrazi bat izan da, familiaren egoera kontuan izan behar da, eta komunikabideei eskaera bat zuzenean luzatu nahi dizuet, familiaren mina kontuan izatea, eta hemen esaten dian gauza asko, arinkeriz esaten ditugunak momentu askotan, familian zen mine egin dezaketen ere, aintzakotzat hartzea. Gaur bertan, aurkeztu behar dugu diptiko hau kaleratzeko, esan dizuten bezala. Bertan, hondartzan nolakotasun azaltzen dira, eremu ezberdinak, jarraitu beharreko aholkuak, eta beste hainbat kontu. Kasualitatea izan da, aurkezpena baino lehen asteburu istripua gertatu izana. Gure lanak jarraitu behar du izaten, momentu hauetan, lantzea jendea eta datorrenean surf egitera, etor dadila ezagutzarekin, ezagutza horretan sakontzen joan dadila eta gozatu dezala kirol horren praktikan. Estamos interactuando con la mar, con lo cual es un medio que es muy volátil, ¿no? Que cambia todo el rato, tanto las playas, las corrientes, las mareas, ¿no? No es una cosa estática que llegamos como una piscina. Hay que tener mucho cuidado siempre donde nos metemos. Por eso, digamos que hay que tener siempre en cuenta en qué nivel estamos, qué nivel tenemos, qué capacidades físicas tenemos y sobre todo tenemos que tener siempre muy bien controlado el material que estamos utilizando.